alizwe ikhofi balisimela ikhofi ngisho engaliphuza umuntu athi engathi bengalithola inkomishi yekhofi cabanga leli phunga elidonsa umuntu esuka kude le aza alifuna ikhofi aliphuze ubengevuke namhlanje mzalwane ubelolo hlobo lomzalwane lokuthi noma ngabe ubuhamba kuphi kodwa ufise wonke umuntu akuzwa kunuke afise ukukulandela ngenxa yephunga lakho elimnandi nelilangazelelekayo. Ngizokhumbuza abazalwane ngizokukhumbuza mkhozi wami ukuthi namhlanje akushintshe ubonge imisebenzi kaJehova yonke yomusa. Yalela ungabe usudidiswa abantu abazothi bangabe uyakhuluma wena ebese bethi awazi wayiqhayisa bo. Hayibo wena bani wena ungasukela kube nje makwenze njani. Hayi ngithi ungadidiseki mntaka ma ngoba leyo nto vele eyenzakalayo noNkulunkulu ayenze empilweni yakho wenzela ukuthi umdumise wena noma ngabe kuphi yazi ukuthi inhlupheko ayisiye ya Jehova akazange akulethele inhlupheko wena into ayisho iyodwa kuwena ukuthi uzobusa phezukwayo yonke into wena uzobusa phezukweilwane uzobusa phezukwezifo uzobusa phezukwokufa konke nezimo zonke ayikho into ezokuxaka musu kuyixakekisa namhlanje kuseni ngizokukhumbuza leyo nto ngizokufundisa leyo nto ngizoyigxisha kuwena musu kuyilibazisa ubese uthi uNkulunkulu mina wangizondani hayibo that's not God. Checka kahle ukuthi kwenzekeni empilweni yakho be practical be realistic ngoba ungacheka ukuthi kwenzekeni empilweni yakho you will have futhi indlela ngoba uphiwe lamandla okwazi ukusolve izinto so you will understand ukuthi okay kuzokwenzeka lokho nje because angihambanga kahle angenzanga kahle empilweni yami now it's your turn ukuthi uzame manje ukubheka don't blame uNkulunkulu never ever blame omunye umuntu esimweni sakhe singahambi kahle thatha responsibility mkhozi wami Thatha responsibility kuseni bheka ukuthi yini le ongayenzanga kahle bheka ukuthi yini le oyihambise kambi ukuze kuze isimo sakho sibe kanje khumbula ke njengoba ngikukhumbuza into eyodwa eyokuthi wena uphiwa amandla so unawo amandla ukuthi ukhulume phezulu kwaleso simo uyabona uma ungashifta le part yokuthi uthathe izinto ungathathi responsibility bese uzibeka kwabanye abantu then you will never get it kusho ukuthi asikakafiki nawe la kufanele ngabe sifika khona but uma unga understand into eyodwa ukuthi eqaleni kwakudala umuntu kwadala umhlaba kwadala wena ngoba wena uthenjiwe ukuthi nakekela lo mhlaba nakekela zonke izilwane esezidaliwe nakekela konke okuhle kwasekuthiwa uzoziqamba wena uzoqamba zonke lezi zinto azizukuvele zibe namagama but wena uzoqamba kusho ukuthi ngolimi lwakho uma uthi le inkomo then kusho ukuthi sekunjalo kuyinkomo namanje futhi ubungasukuma ume ngeinyawo uthi lalela wesimo la empilweni yami awunasi isabelo angidingi futhi angizukudinga namhlanje angizukudinga nanini angizukudinga nje empilweni yami so deduka eduze kwami and it shall be so akuzukugudluka akuzukwenzeka enye into because wena uthenjiwe kwathi uzoziqamba izilwane zonke kwathi uzonakekela umhlaba kwathiwa wena uzoha konke okwenzakalayo la wena driver wayo yonke into hey ngicela uvuke mkhozi wami vuka la ulele khona vuka la ungasazi khona ukuthi fanele wenze njani ebese uyakhumbula into eyodwa ngizokukhumbuza lento ngizoyibelesela until kuze uvuke wazi ukuthi wena unamandla phezulu kwaleso simo kwayileso sifo correct indlela odla ngayo kwayiloko kugula othi unako correct indlela odla ngayo buyele esimweni la kufanele wenze khona into efanele awucheke okungafanele kuwena because kunezimo emzimbeni wakho into engafanele uzidle uyazazi wena stop doing lezo zinto ziyeke ngoba zokukhathaza uma uhamba ubusuku bonke ubuye ekhaya kuyeke ngoba kuzokhathaza umzimba wakho kuyeke ngoba kuzokwenzela ukuthi ube nestress ubuzwe lokho kuthiwa yindawo wena ungekho ekhaya yindawo ungafika ekhaya kuyeke into ezokunikeza umsindo yekela into ezokwenza ukuthi wena abantu bakhulume kubele kube kukhuluma ngegama lakho akubuyele kuJehova akubonga uJehova ukumbonga ke yazi udinga into eyodwa udinga inhliziyo yakho udinga ukuthi nje wena just uthathe nje istep eyiningane mangabe usuhambe eyiningane uyaphambili ohlehle kakhulu ke manje uyoqala phansi ekuqaleni unikiwe amandla ngaye konke kuyenzeka methembe yena ngoba kuzokwenzeka lento oyifunayo akuzukwenzeka enye akekho umfundisi ozokukhulekela but umfundisi uzokukhulekisa akekho umfundisi ozokukhulekela but umfundisi uzokukhulekisa bamba leyo mongabamba leyo ubuso uthi mangabe usuya kumfundisi usuyothi ngicela ungibambise la engathi ngisawiki ngizamile impela but ngisawiki hey usana ukuhambela kude bakithi nokukholwa ukukholwa ngisho ukuthi ngobuye esontweni zonke insuku ngikhuluma ngokukholwa ngokweneliseka ngokugcwalisa ukuthi mina ngadalwa I am the chosen one and mina nginikiwe impilo
Yebo ngihambe kabi ngaze kaba nesifo esizingo ngoba ngidla into ebengafanelanga ukuthi mangidle. Mighty God, ake sisukumeni webazalwane, ake sisukumeni webathandwa benkosi. La ungilalele khona kusukuma ushintsha indlela owenza ngayo izinto. Ubone ukuthi ngeke yini ihluleka. Ukuthathe le medication osuyinikiwe, uqale phansi ulungise ukudla. Ngidinga abazalwane abaphilayo. My God, ngidinga abazalwane abazosukuma bathathe istep. Bathi ngiyafuna ukushintsha impilo yami. Ngiyadinga abazalwane abazofuna bathi mina sengiyafuna ukuba yikhofi. Kuthi la ngene khona bese kudungeka yonke into ebisibheka uNkulunkulu, ibheka umusi, ibheka imisebenzi yonke kaNkulunkulu. Awungabe umzalwane ukuthi makufika wena ngabonakala ukuthi kade ukhona. Awungabe umzalwane ukuthi uma uhamba le ungabi nephunga elihle kusala abantu bekhala. Hayibo, Nkosiyami. Asideli ukumdumisa ngoba ikona kona esikulethelwe kulomhlaba. Usho njalo usibuza indlela.